Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 12 versikulo 28. Ti kinalintag ti dalan nga agturong iti biag, ngem kinamaag ti dalan nga agturong ken patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Saan na siyak ti pagdawatan nyo iti pagtuition nyo, tawan kwarta? Anyamatan, adda isugalyo, awan ti maitadyo a pagtuition ko. Apay nga agsao ka iti kasta, di mo kadiam mo agapo iti sugal, kat mangmangan tayo pa iti mamitlo iti may sangal daw? Kunak ngamin nga ag-working student kayo. Ngam diyo mat kayat. Ita, dawat kayo adawat kanya. Onya, inikkan na kaninanang iti pagbayad mo? Awan tinted na. Sinirmunan nakpaikit niya. Kasano daytan? Agbayad akmet. Mapanaklangan ka ni Auntie Delfina. Una anak manan. Imbag ni Auntie, taado ti kwartana. Kan awan ti pamilya na abyagan na. Mangtedlat na dayjay. Anya ti masapol mo, Maribel? Auntie, agbayad kami ngaminan iti school mi. Nagdawatak ka ni nanang. Agong ungot-ungot. Ay, unay lakat day taananang yun aya. Adamat isugal na. Ngam no pag-tuition mi. Awan. Adapay mo't klase. Sa anak ang maka-withdraw. Agsubli aktulangan inton malam, Auntie. Sige nga, Rod. Ay, wan gayam. Ada pagmeriendam? Awan nga rod, Auntie. Pagpletek lang tinabati a kwartak. Dayta, sa gasot. Imbagla pagmeriendam. Ay na, agyaman ak, Auntie. Ni manong mo ngay? Ag problema mo't lang ay ti pagbayad na iji school. Kaya't namot ti dumawat kan ka, Auntie. Sige. Umay kayon to inton malam. Tapag sasaritaan tayo day taabanag. Nanay. Nagporma ka, Artemio. Ada ngamin date mi ni Delfina. Nagbanglo ka pa eh. Hindi gusmon sa amin ang jibang banglaw. Maestra di ka date ko. Nay na, nagswerti ka talaga kini Delfina, pare. Maestra lang nga dahin. Nagagat ka na anos pa eh. Iti dayto apa nag-date mi pare. Ag-propose akon kan kuana. Wow, talaga amit ah. Kahit mano atawin yun nga gayan ayat. O patatawanan na. Ay, awisem nga dahin. Tagkasar kayon, pare. Happy anniversary, baby. Happy anniversary too. Sapay lang kumata saan ka mauma kanya. Si kakit di mat. Amangan mo't nung maumumakan nga agururay kanya. Baby, agkalay satan. Ha? Awanan ti birukom kanyak. Adan permanente trabaho. Adamot ten ornong ko. Adan balay ta. Anya pa yung iti kurang. Apay apabayagan tapay. No, agin inayat na matadwa. Sa anak pa'y anak kasagana. Anya? Pagadalog pa'y dagiti dua ka anak ka. Diyak mo't kahit ti makiasawa nga dapay responsibilidad ko. Amang ano day tantukit di tirason ti pagapaan ta. Delfina, pinaguray na kit upat atawen. Tako nam idi nga agurnong akpay. Ket tinumpal ko dayta. Adan urnong ko. Ita, pagurayan na kadimanen. Addakan ka no saan ka makauray. No agpirok kan iti sabali.
O anya, Artemio. Kaano ti kasarayo ka ni Delfina? Alain nakman nga abay ah. Awan ti kasar, pare. Ne, apay nga eh. Saan ka no pa nakasagana ni Delfina? Anya? No kasta nga ro pare, nasaysaya at nagbiro ka ni di sa balay. Nagado di ta babay. Saan mo't amabalin nga agnanayon kalatan nga aguray ka ni Delfina? Maribel, asino dyan nang itulod ka? Adda ayamat. Kunam siguro ajak nakita. Boyfriend mo day dyan niya. Tila ibagbagang. Boyfriend mo day jay. Naka-holding hands kayong tupay. Makadanon day ito kina Auntie Delfina. Apay nga ibagang. Kanayon na nga ipalpalagip asaan ka pa ama kay boyfriend. Taglagpas ka pa iti panagadal mo. Kat si kangay. At damat tan girlfriend mo ah. Kunam siguro adyak amo nga agaw-awid kan ijay balay ti girlfriend mo. Oh, itad ko dahi nga allowance yo. Agyaman hak, Auntie. Saya atan yo ti panagadalyo ah. Di yun namaan dagiti naganak yo. Tadya lang makisugsugal ti amudang aramidan. Wen, auntie. Di yo tultuladan ni nanang yo. Dya la tungit ti amuna. Auntie. At damagak kada kayo. Anya day ta, Maribel? Kaano kayo nga agkasarkan ni Uncle Artemio? Ay, saan man aday ta ti damdamagam? Ti panunutan nyo, ti panagadalyo. Kaya't mo asawan, auntie. Saan kayo pa yung agkasarkan ni Uncle Artemio? Nagdagulit ka talaga, Maribel. Saan akayat ni Auntie apagsaritaan day ta abanag? Iso asumarden kan. Nagpintas a talaga dahil ti balay mo, Delfina. Kumpleto kan kadagiti alikaman mo ah. Kasta talaga no da trabahom. Magatang mo amin na kayat mo. Saan akas kada kayo, aday talas sugal, ti amo yung aramidan. Unay mat daytan. Liwliwami laang mat ti sugal. Kat, apay nga rod nga imay ka dito'y balay. Adamanan ka sa pula man niya. Umayak ko maumutang. Ay, awan ti maipautang ko kan ka. Taik ikak iti kwarta dagiti anak mo nga agis eskwela. Iso nga ro ti ibagbagada. Kan saan ka pautangan? Tamok nga isugal mong tumatlaang. Pagpa-check up ko kumatan agulaw-ulawak. Ay, uray anya pa iti ibagam. Saan ka pautangan? Marwam kayo. Agadal kayo analaing. Tanaanos ni Auntie Delfina amang papaadal kada kayo. Ha? Brandon, Maribel. Wen, nanang. Agadal kami anaimbag. Sika nga'y Brandon, naawatam dya imbagak. Sana siya ti pangibagam iti kasta, nanang. Ni Maribel Taddan boyfriend na. Nagsao jay awan ka live-in na. Saan nyo asayangan ti tulong ni Antiyo kada kayo? Kitaan nyo ti sakripisyo na. Pagad-adalan na kayo. Imbis ko maagastusan na ti kwarta na tapno makiasawan. Pare, nasabat ko ni Ma'am Delfina. Anya kumaita. Kumustahin na ka. Saan kayon samit nga kikita? Imbagam ko mga dan sa bala kadedate ko Ha? Addan sa balay? Ni Delfina mo't lang tinangidoron kanyak agbiro kiti sa bali. Isang agpinasen siya kami langan. Diyak kaya taguray itawan. Oh, Brandon. Apay, saan mo tanong umay ni Maribel? Saan nakadya ka sa pulan ti kwarta? Kwa, Auntie? Si kamot laangan ti umay. Anya tinapasamak kan kwa na. Awan ka di ti babayadan na? Kinapudno na. Sana na nagaw-awid ni Maribel. Anya? Duan alawas asan na nagpakpakita kada kami, Auntie. Napanan na nga rod. Simurot san iti boyfriend na. Anya? Day tatipod no, Auntie. Ay na, kasla sa anak ang makaangas iti day taan na amwak. Ado ti sinayang ni Maribel. Sayang tinapintas ang masakbayan na, no saanan nga agadal. Agkid-kid daw ni Maribel kanyak iti pamakawan nga. Jak song batan. Talaga ka di anak
Ay, mabainakan ka. Amok nga ado tirigat mo kenkwana. Delfina, siya kun ti dumawdawat iti pamakawan para ken ni Maribel. Uray siya nga inana. Diyak kaya ti inaramid na. Nasakit at talaga tinakam ko kenkwana. Nasayaat mo ta nagkita ta, Delfina. Saan ka mo't ngaminan nga nagparparik na? Tapay pa lang. Namimpinsan na pinasakit ang ti pusok nga gayet kan kay tinapod no. Di mo la pinanunod ti panagururay ko iti manatawan. Dagiti sakripisyo. Sige. Umanugot ako nga agkasarta, Artemio. Ah, sigurado ka? Uwan. Panawan matan. Tapno madaan akon iti bukod ko a pamilya. Pudno ti kinunam. Saan ka arumbang a pinaguray? Idi pa ila kumakat imanugot akon nga agkasarta. Tapno na agdanta matan iti bukod ta a pamilya. Delfina, naladawon day ta desisyon mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adan kasukat mo dito'y pusok. Anya? Ket napagsaritaan mi di pa nagkalay sa amin. Lading ita, Delfina. Sapay la kuma. Tama kasarak kay di mang kompleto iti biyag mo. Artemio. Ala, mapanakon. Or-urayin nak ni Shirley. Simmardeng kan anagadal, Brandon? Una nang. Agpasadak langan iti tricycle. Unay kan. Sayang matirigat kan sakripisyo ni Antem Delfina kan ka. Jak mo't la mayulo ti agadal. Anya nga iti maramidak. Idi ba'y kumanga imbagam dayta ah. Apay nga italaeng, nga ado ti gastos na kan ka. Gan may sa. Kayat kun ti agpamilya. Amom ka dinukasano ti rigat ti agpamilya. Nang runa ta saan ka pa'y anakaadal. Nanang, aramidak ti kayat ko. Didak malapdan. Biyag ko daytoy. Adda ka mo't gayam anak ka-confine diti ospital, Delfina. Diyak la na amuan dayta. Agkakapsutak namin. Maululaw ah. Umayak la ko magpa-check up. Ngam in-confine dak mo ten. Anya ka no ti sakit mo. Saan da pa nga mo? Urayan mi pa'y ti resulta ti eksaminasyon. Kimotong ka na talaga. Katasanon di trabaho. Asino ti mga sikaso kan ka ita. Diyak mat masango. Ha? Kasapulan amang bayad ka iti mang bantay kan mga sikaso kan ka. Saan ka kadi mapalin, manak? Adda aramidak. Amumot asyak laang ti mangmangga di ti pamilyame. Saan kami amangan no sa anak ng trabaho? Adda kwartak. Ado ti urnong ko. Kumita ka nga rod iti mabalin ko at ang danan ah. Ha? Bayadak iti kada oras ti panangasikaso na kanyak. Ha? Nukas ta. Siyakon. Ngam, depende iti ibayad mo. Mano ti bayad ti kada oras, apan ang bantay dakan ka? Kan sabali ka di pa iti bayad, no asikaswanda ka, Delfina? Ibagam ka dagiti ko kumari nga umay mangdagas kanyak, asa anak pay laang ang makisugal ita. Mapan ko bantayan ni Antem a Delfina iti ospital. Anya nga iti sakit ni auntie. Diyak ammo, basta agkut-kutong mat. Bantayak ko ma. Hanggang magpaspasada ako mat. Siyakon, tabayadan na ti kada oras ko. Sayang mat no sabali ti papanan ti ibayad na. Nabasam ka di. Noon niya ti sakit ko itiintad ko apapelkan ka. Manang. Diyak mat maawatan, nagregat mat abasaan. Cancer ti sakit ko. Stage 4. Anya? Ay, nukas ta. Narigriga ti panangasikasukan ka. Saan kan ang makabangon? Siya kung timang sukat iti diaper mo. Nukas ta nga rod, nayunam ti ibayad mo kanya. Anya? Maribel,
Agyaman ak taimay ka. Kunayo mat ama sakit ni Auntie Delfina, nanang. Iso ngay mayak Nasaya tadda ka. Tasublatam ni nanang agbantay. Wen kaasimat ni Auntie Delfina. Imbag man, tamaas siyan kakenkwana. Wen taiso tinang papaadal kanyak. Ngam, sayang tajak intuloy. Sayang nga talaga. Uray sak nga rod. Si Mardengak iti panagadal ko. Sayang ti sakripisyo ni Antiyo kada kayo. Si dadaan at tumulong kada kayo, ngam sinayang yo. Kat itatama sakit, naskan atulungan tayo mat. Nanang, Naamiris ko anaskan nga agbaliw tayo ang anak ko. Ijak ti panagsugsugal ko. Kat mangkita ak itinadalos at trabaho, amabalin ko apagkwartaan. Ne, itaman pa'y nanang. Nakaamirisak nga rudan. Kabayatan as ibibiyag tayo. Nasken anasaya at dagiti aramid tayo. Tani, di tayo ammo. No kaano ti ipapatay tayo. anya? Wan anak ko. Kasken ni Auntie Delfina. Masakitan. Ngam nasaya at ti aramid na. Iso ano bilang ta saan na amalasatan ti sakit na. Masigurado nga iti sidong ti Diyos ti papanan na. Agbalbaliw tayo, anak ko. Baliwan tayo dagiti madi nga aramid tayo. Sursurwan tayo dagiti galad ti makuna a Kristiyano. Auntie, da kami kan ni Brandon ti mangkadwa kada kayo ita di ti ospital. Wananti, andayin sangpat mi aprutas para kada kayo. Agyaman nak. Ala, bayan nyo. Tatangdaanan kayo iti panangbantay yo ita kanyak. Saan na nanti? Nagsaya at kayo kada kami. Ngam, saan mi lang impatagday ta? Da kaming ti mga sikaso kada kayo, auntie. Kat sorry, ngamin. Di mi impatag ti panang tultulong yo kada kami agkapsat. Kat saan mi nga intuloy ti panagadal mi. Saan abalen, kakaanakan? Tinapatag, nagbaliw kayo. Kat no adapay gundaway yo. Ituloy yo ti agadal. Tada kayon tumatlaang ti mairanod iti dayta. Kang runaan na. Saan nyo aliplipatan ti Diyos iti biyag yo. Ti kinalintag ti dalan nga agturong iti biyag. Ngam kinamaag ti dalan nga agturong kan patay. Dayta kumati amirisan nyo, kakaanakan. Wen, auntie. Kat idawdawat mi, asapay la kumata malasatan nyo daytoy asakit yo. Wen anti, idawdawat mi dayta. Agyaman na kada kayo. Nudyak malasatan. Nalabit aday tuyan ti pagpatinggaan ti biyag ko. Ngam pagyamanak. Tanalintag adalan ti tinalunton ko. Saan kat atidalan nga agturong kan patay. Kat pagyamanak ti Diyos. Tadagundaway ko ang nagkidaw iti pamakawan kadag iti nagbasbasulak. Kan adagundaway ko ang nagyaman kadag iti parabor nga impapaay na kanyak. Kabayatan as ibibiyag tayo,